Jutros sve nas je zadesila jedna tragedija, ne samo ovo selo, ne samo Mladenovac, nego celu Srbiju. Jutros negdje najvjerojatnije posle 5 časova, znači u jutarnjim časovima, za sada su bar takva saznanja da je domaćin ovog domaćinstva, ja ne znam kako se zove, Branković Ljubiša, 53. godište, najvjerojatnije ubio 12 ljudi, 3 povredio, gdje je i on u pitanju. Od to 3 lica jedno je preminulo na urgentnom centru u Beogradu, 2 se bore i dalje za život, gdje je jedno od tih lica i sam izvršilac ovog monstruoznog zločina. Tragično je to da smo zatekli na licu mesta majku 92. godište sa detetom od 2 godine koje su ubijeni. Ovog momenta ne znamo ni motive koji su doveli do ove tragedije. Ono što po prvim izjavama, bar komšija ovde, nemamo saznanja da se radilo o nekoj bolesnoj osobi, o nekoj konfliktnoj ličnosti. Imamo određeno saznanje da ovo lice 1991. godine učestvovalo u ratnim dejstvima na prostoru Slavonije. Drugih nekih evidencija nemamo koja bi ukazivala da se radi o licu koje može nešto ovako učiniti. Nije imao zdravstveni karton, ali kažem, to je sve sada u provjerama. Jednostavno, svi smo zatečeni ovom tragedijom i ja, od kako sam u policiji, svi ovi ljudi ne pamtimo nešto ovako da se desilo na prostoru Srbije, pa i šire. Sva lica su bila na spavanju, sva lica su ubijena iz pištolja CZ88, svima je na neki način pucano u glavu sa prislonom, znači sva lica su spavala. Radi se o 5 kuća, to je sve u pitanju rodbina. Nama je prvi podatak javila njegova supruga, koja se i sada bori za život u urgentnom centru. Pa pretpostavka je tako da je najpre ubio svog sina, 71. godište, a onda krenuo po kućama. Ubio i svoju majku, pucao svojoj ženi u glavu i dalje po ovim kućama u okruženju. Znači, to su sve kuće, to sve u pitanju bliža rodbina. Šta je sa njim? On je isto u urgentnom centru jer je on pokušao da izvrši samoubistvo i još je, da li će preteći, to za sada ne znam, ali jednostavno bori se za život i mislim da je život opasnosti i njemu i njegovi supruzi. Oni su 53. godište. Znači, najmlađa osoba koja je lišena života je dete koje je staro 2 godine, a roditelji, otac je 89. godište, a majka 92. Ono što znamo da ima dozvolu za držanje oružja i to još od 81. godine. Znači, ono čime sada mi raspolažemo jeste da nemamo saznanja da se radilo o osobi da bi se moglo nešto desiti ovako.